Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi February ni ruk ania thir tu le ngai thatu jong te chibai kan buk theu a chau US le Iran chu hun rai tak chung borok sang tak nuaya hanom toa janin vela Inbiakna nei tur chung changa Iran chuan rotna le thuthar rang haron naya heiwang hian US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Khamenei chu natakin haron bauleta Iran le US Inbiakna hlawhchham tur borok sang takkara Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nizan Khan Israel Security Cabinet meeting akau taruk mai bok Nizan masatang Khan Ukraine indona titop tura Inbiakna around ni na chu tran le anita he Inbiakna hi Nizan Khan atopa Inbiakna harsan lian tak anei bok hetianga Ukraine indona titop na tur chungchanga Inbiakna hlawhchham chomek lai hian Khawvel ngai ti thalo tu lian tak mai pakhat athlengta US chuan Russia nen anin lai china chungchanga Inbiakna nei turin kong a hong thar leta nuclear hlawhchham chungchanga in ramna te thungero chu tinun thar antum rilo ni na hriata New Start anti New Strategic Arm Reduction Treaty chu athita chu chuan Khawvela ngonga nei lian tak chu nuclear hlawhchham hlawhmna ati zwal ta hle ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole US le Iran boina chanchina tang hian bul hantan le phut maila nimin lama khan AFP report an pek dan chuan Tehran lampangin Inbiakna tur chungchanga harsana tam tak an siama Turkey US in Inbiakna nei tura arua manchu Tehran chuan anhol phota hemin huwa hian Oman lampanga rotna omana Inbiakna nei tura rotna omle mek lai hian Tehran chuan omana po Inbiakna omma sela US thilphut zongjong te soiho puivek antum lawani ti anpuanga US in nuclear chungchanga Iran laka hrek na ati jiom dan tur chungchang chu soiho tur ani donani ti anpuanga hemi ti lo missile chungchang te Middle East munrang Iran progress chungchang ta chu soiho tura atel turani lo hantia heiwang hian US Secretary of State Marco Rubio chuan amain Iran laka vawkhan na halo soitoa mase Tehran hian ankong zongai hi zotlang antum nia hriat ani wangin US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu natakin awauzuita hani Agence France Press hian an report jaldan chuan Tehran tan hian hei hi kasoi tur poimo tak chu hania Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hi hlawhchham takin haum turani hati US President Donald Trump hian NBC News nena hasoi chunjom dan chuan Iran hian anram chung mundanga te nuclear site thardin turin ngai tuana hanseng meka chung an thil tum te chu kan khrechuaka kan ti tur tulanga piang chu keini point kan ti dona chu tiang thil chu hanti ni phot chuan an chunga hian thil thalo tak kan tianga kan chedona ni ti chuan Iran hian eng thil po an laka tila phun noi theina tur kong han nei lowa tuna hian chu boina le hlawm tak lo thleng thei laka tanga anin thiar filhim na tur kong chu kan hon sak meka Inbiakna hi thatakin an zom du lawani chuan an laka kan thil ti turte wangin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei po hi hlawhchham takin haum turani hati heibaka hian President Donald Trump chuan Inbiakna hian thilengama zat soiho tur kan nei dona chungzinga chuan Iran ballistic missile range te aka thuizong chungchang hi kan soiho tur zinga atel dona Middle East bialpum puya firfiak polte an sponsora an chomthin na zongjong chungchang po soiho tura hian atel ngai turania mase kan soiho tur zinga alien berle poimo berero chu nuclear program an kalpuidan chungchang hi hanidona hengbaka hian Iran nen hian soiho tur dangpo kan neya Tehran rural tu ten an mi puite laka thunei na an man dan le an rural dan te po soiho tur zinga hian atel ngai dona Iran hian chu thatakin an zom turania Inbiakna kong ni lo kong le lampanga kanral thuam hlom tak te hi Iran tan hian thil hlom top kho kani dona chuwang chuan Inbiakna kong hi thatakan zo ka beisaya mase chumi tan chuan kannor luilo an kong zo tur khoilam kong nge an zo jok don ti chu an thlang fel thuai turani hati Agence France Press chuan Inbiakna hun athen tak main borok aso sang man hlea
มาเสเหตียงUS ละมาตรังวาวขันนัตักตักไม่สวยชัวอันนี้หัวเฮียนอิรัน Foreign Minister อาบาสรักจีจวน X ลำปังปอสรอนเซียมตาเจอตบนี้เฮียนมัสกัดอิรันUS เนนนิวเคลียร์จงจางอินเบียกนะกันในโดนาเฮอินเบียกนะลาวมตูระทิลทรูลจงเตมินรวมหันสักตูกันอุณาวดูตักอมันจุงลมทุกัสยาที่ชวนอินเบียกนะปอดิกตักเลเฟลไฟตกหันไกช่วยง่ายกับเบสเซนิตินฮัสวยตาอาเซียสินอันรีพอร์ตดันชวนอิรันเฮียนอันทิลพูดทิลตั้มตักตะจูอันเท่าทัตานีนักเรียตาUS เนนเฮียนมิสไซล์เตนิวเคลียร์จงจางเตเลอิรันโปรเจกต์จงจางจงเตปออาวายินสอยหูนาเฮียนเตลอันเริ่มติดตานีนอาเซียตันฮันติมาเซอิรันเฮียนอามาอันทุชัวหันเล่าสอยโตอินเบียกนาเฮียนสอยเตลอันดูลวันนี้ตีอันสอยหูจงเตขาสอยเตลอันดิโดนันีตีรอดจูออฟฟิเชียลปวนนาหันละในละว่ามาเซอมานะมัสกัดขบุยาอินเบียกนาในตูระรถนัจูอันปมันีตีออฟฟิเชียลินันปวงเฮตียงบกเฮียนไวท์เฮาส์ปอยน์ออฟฟิเชียลินอมานะเฮียนอินเบียกนาอิรันเนนอันในโดนันีตีอันเนมเฮดบกอันนี้Interfax News ชวน US President Donald Trump อิรัน Supreme Leader ขมาในวาวขานันตักไม่อาศัยนัวเฮียนออยล์มันจูคอเวลานัสตักินอาสังชงฮาลาให้บากาเฮียนคอเวลซุมดอนนะมาร์เก็ตเตปนัสตักินอนารวาสามิตัมตักเต็นเหล่าทนเลียนตักอันเนียมิดิลิสชิปปิ้งรูทไปหมดตักไม่แอนติรนันสเตรทออฟฮอร์มุสังเตอินเบียกนะฮิโลชามันิชวนตีไข่ลักอันนี้โดนวางินรัมตัมตะกาออยล์มันฮีนัสตักินอาสังชงฮัลโดนาจู่ตุยปุยออยล์เลเกสเตพูร์กวลนะกงปอยโมเบร์ตีไข่ลักอันนี้โดนวางอันนี้ฮันติอาเจสชวนอินโดนะเหล่าเทงไม่ไทยลักจังอินเวนาตันอมานะมัสกัดขบุยาเฮียนอินเบียกนันในตูรินรวมหันจุนิมาเซลาอินโดไนโรฮิจูอาเวงโจเหล่าไม่ไทยเต้นสนสังตักหน่วยอันอเมริกาUS อินอิรันลักอาทิลพูดจงเตฮีตีโหลดลินนันอิจวนอิรันฮี US ลักอาอินตุลุตังคลุกอันอิโดนามาเชจุตียงอาทิลติจูกุมตัมตักกัลโตจังคานอิรันฮีอันอาปมไงลวะตุนตุมาโปฮีอันอันปมอารินอมลวะนีอินเบียกนัลวมตูร์ฮีอาโหลดลินาอินอาเฟลอารินอมโจกันนีฮันตีอิรันทบตูอัลจาจีราชวนให้อินเบียกนัลวมตูร์ฮีเอ็งมาอมเจเนลวะตบไม่ตูรังอ่างไอเทียอาชันจูอิรันตันฮีอันอินเบียกนะฮีกงทาร์ฮันิลวะอันฮาร์สัตนังไอปกา US ฮีอันอาช่วยลุดเลโดนาจุดตัดชวนอินเรมนะอมไทยโดนลวฮันตีKhawvel media sang ten an report atang hi chuan engram ma hian inrem na han nei tak hi han ring lawa heiwang hi hani mai thaya The Wall Street Journal chuan nizan lama report an pek danin US le Iran in biak na lawam tur hian ris sang tak noya Khawvel adame ka abik takin Khawvela oil malam hunatan hian ris asang zul hlea in biak na tran ani ma tangin global marketa oil man asang chonghal viau toa chuan oil manga sumdon na hanna takin tuna hian anghong mek ti atilanga soiho turjinga thil pakhat US in Iran nuclear program chungchanga athil phut ringot po hi Iran tan pom thei ani in harinom lo antibok engponi se zanin lampanga in biak na hi tran ani dona Middle East sa in dona boruak in mung mek hi khoilam zong in nge ain herzel don ti chu alo lang thoi tura ngai phut maila Iran le US in biak na tur chungchanga hian Israel ngai po angai athachi lo ni na hriata Nizan Khan The Times of Israel in report an pek dan chuan US le Iran in nuclear chungchanga in biak na hanei don mek lain Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel Security Cabinet meeting akawani hanti The Times of Israel in an report atanga halan dan chuan Benjamin Netanyahu hian Israel Security Cabinet tanhena hian Omana in Inbiakna US le Iran in anei tur chungchang hi uluk takin arhil fia a hlawhchham chuan lo in ralrin dan tur chungchang te soiho na hanei zui ngala meeting anei na mun hi Jerusalem khopuya nei hanti Israel Prime Minister Office le Cabinet Minister te hian engtiangin nge thutluk na han siam zui tak chiat ti hi puanzar na hanei zui talawa ma se Inbiakna hi a hlawhchham ani chuan kong pakhat jok Indona mga chinfel turin malak zui ani ngay turangai aniya chu hun alo thlan chuan Iran chuan Israel chu an target turani ti an soilok to boka heiwang hian Israel cabinet meeting a hian engpo loma chon thei tura in buat seina le in ralrin na tur kongkrang te soiho nia hriatani hantibok Bauruak so sang to hlema sela US hian Iran hi
an duanga an rotna te pom turin norlui atum dona hemi wang hian arum thaideu rangni na hriata Nizan Khan US Central Command CENTCOM chuan X lampanga video footage sanron te chuaka hei hi US indolong hlawm tak mai USS Abraham Lincoln aircraft carrier ania US Central Command chuan aircraft carrier flight deka hian longami tele jet te hi ras takang main anlanga mase hei hi rutrin mumal takani hantia USS Abraham Lincoln longa chuang zongjong te hi him taka engti khuna po chachok thai turin team angin an training mek kani hanti he video footage sanron ti chua hian US fighter jet te an thlok chok fo forenga The Times of Israel chuan heng video tanga halandan chuan US indolong hi chachok turin ain peihlani ti anlan tirnania US Central Command hian Iran chungchang engma soiloma sela atul huna him taka engti khuna po chachok turin anin peini ti ansoya hei hian Iran tan message poimo tak mai an huchia chu thu cha chu Iran tan warning nunung beranga ngai thayani hantibok hetiang kara hian Iran po ain ro salau ani biklawa Iran ramchung mun ranga te US thona niom tak mai tam tak an ka thlak lemte antar che choya hei hi US laka an lungoi lo na le US laka hian power ropui tak an nayani ti lantirna turatana anti US campaign an kalpui danani hanti tichon India taima nizan darsom vela khan US President Donald Trump chuan Iran chuan US nena Inbiakna chu akalpui tan mek toa achan chu nataka kan khoi an du lo wangani hatia President Trump hian Washingtona National Prayer Breakfast sa thucha asoina kan khoi na tur natak chu Iran hian an zuam lawani hatia heibaka hian Iran lampan tur longlian tam tak kan nayani tin asoinon lea ajias chuan heipo hi Iran vaukhanna pakhatangai theni hantia President Trump hian Iran vauna chungchang ringot baka hian Gaza chungchang po soilangin mihring nun na sang tam tak ka chan himani hatia mihren ruang nunung ber thlengin tuna chuan laklet vek ani towa hama so ta chuan min tho puya tuna chuan anral thuam te an tunangai ta mithan khat chuan chutiang thil chu an tilawang hantia maseral thuam li sak anrem ti ni hati Middle East lama hetianga tension sang tak aw mek lai hian Indo pui panhi na top nuwa Indo na rap thak ber tia han soi thin Ukraine Indo na ti top tura malak na kalmeka trilateral summit anti US Russia le Ukraine te Inbiakna chu nilai ni jana tangkhan tran ania mase kan report photo thinangin Inbiakna haom dona piangin Russia hian Ukraine hi na takin halo bei photo thina chu tiang bok chuan tuntruma po hian Inbiakna tran ani ma tholenia khan Russia chuan na takin Ukraine ramchung mun rang han bei zuya ballistic missile somthum panhi le cruise missile somni le pariat te missile type dang som pakhat mangtein Ukraine an beya heibaka hian drone zali somnga chat mai Ukraine ramchunga an thlolu tira Ukraine hian borok avo wanglai ber atheng chomeka -20 degrees Celsius vel animeka mase hetianga Iranin missile le drone manga nasataka han beya wang hian electric pack chuana mun rang te ti chiat ani wangin Kiev khopui dang mun tam taka te mi pui ten eng chit tur anei lowa power supply in dailona wangin borok ti lumna khol zongjong po ti top vek ani boka Ukraine mi pui sang tam tak te chu khowot lutuk mai -20 degrees Celsius noya anom mek ani tichon hetianga hindona na satakara hian Russia le Ukraine le US te trilateral summit Indona ti topna turatana Inbiakna chu nei tran ani ta thowa nizan thleng khan hun rai tak chung Inbiak round ni na hi nei ania mase the Guardian chuan hlotlin na le mason na mumal tak engma omlowin hein Inbiakna hun rai tak o hi ti to pania Inbiakna poimo tak ni ma sela hein Inbiakna hian omjia thui tak anei talawani hanti Ukraine President Volodymyr Zelensky alungoi lo hlea Russia chuan ati ratanga athil claim le athil phut jongjong te pakhatma nungtol na hanei lowa heiwang hian inrem na engma om thei talo ani Ukraine Russia peace talk anti trilateral summit tia hansoi bokhi United Arab Emirates cha nayania inrem na han siam thei om chun chu Indona wanga mitang te in thleng ton na tur ania chu mitang za somnga pasari veve Russia le Ukraine hian in thleng tonin an chua zalendon hane Inbiakna nei puitu US Special Envoy Steve Witkoff le Jared Kushner ta chuan
he Inbiakna le Indona ti top tura malang na tur kong sang sanga hian thil chin fel mabak tam tak alo mani ti an soya mase kumli don mai he Indona local to hi ti top turin engma chin fel thei ani arinom lawani tin The Guardian chuan an report bok ani Tichuan Ukraine in remna chungchanga Inbiakna ai ma Khawvel in angai ventak jok thil pakhat thawma nimin February ninga kha New Start Treaty anti a expire hun anita Russia le US in hlawhchham khuakhirna chungchanga in remna thuthung anlo siam to New Strategic Arm Reduction Treaty anti chu nimin khan atopta he in remna thuthung hi atop main Russia chuan US nen hian Inbiakna naya he in remna thuthung hi tinun tharle andu thu anlo soitoa Russian President Vladimir Putin ngai poin alo soito boka mase tuna chuan in remna thuthung hi tinun tharlawin atopta hei wang hian Khawvela nuclear hlawhmna chu nasatakin atizual dona New Start in remna thuthung hnuaiah hian nuclear hlawhchham te po khuakhirna tam tak awm boka mase chungjong chu li ani ta ka wangin Japan media Kyono News chuan nizana report anpek danin hetianga nuke bomb khuakhirna chungchanga in remna thuthung unexpired tir tamai hi nuke bomb hlom tak lo tur to tu Japan mi puita chuan poi antia thalo anti tak zatani tin an reporta indo pui panhi na hunlaya US in Japan bomb kha kan la thawanga khamitruma dam khochuak bombing survivors and activists anti te Polian tak chu tun thleng hian alading chunjom zela he Pol hian thuchua siamin New Start hi renew le turin US le Russia hi anphutani ti anpuanga chutiang thil chu athleng lawani chuan Khawvela hian nuclear hlawhchham manga Indona mun franga chok thaidin huna kanding mek towa chu mi puising tam tak te thina le chet na thlentir tu tur ania Japan athil thleng angkha khoiram main tok velo se kan du ni hanti Japan Sarkara Deputy Chief Cabinet Secretary Keishato chuan Call to our Bowruak avung wanglai tak khan Khawvela chena tam tak athlenga Khawvel tana chena thlen thai tu hlawhchham hlom tak tak po khati hunlaya siam chua kha atam hle boka chu wangin abik takin United States te Russia te China te hi khuakhirna hnuaya anom lawani chuan Call to our aya nasazok fe khan amrej santi hlawhchham lama intlan siak na hlom tak nuclear hlawhchham manga intlan siak na thlengin Khawvela hian athleng dona chu Khawvel chokboi vek tu le thinara phlak tak tak khentir tu tur ani dona ni hati mase Japan media Kyono News hian report anpek chunjom dan chuan US le Russia hian thil tum thran han nei ni na thriata hlawhchham khuakhirna New Start in remna thuthung hi US in renew adulo na chan chu Russia ne na zalen taka hlawhchham lama intlan siak na chu kalpui le adu ni na thriatani hanti US President Donald Trump hian engthil nge Khawvela hian ti tum che ti hi Khawvel mitfuk na hani chhota meka Khawvel ramsang ten New Start hi chunjom le tur le renew le tura norna tam tak anpek nuwa po US le Russia hian in remna thuthung hi tinung thar le lawin an thi tirta mase hetiang thil hatlen chomek lai hian Reuters chuan nizan khan report anpek danin Washington le Moscow chuan military level lampanga Inbiakna chu hunrei tak chung halo ti top towa kumsang ni somni panhia Russia in Ukraine arun ma chia khan Inbiakna han ti topa khamin huwa khan Inbiakna chunjom le engma aom lawa mase chu tianga hunrei tak loin betolo chu Ukraine in remna tana Inbiakna hlawhchham hnu loka Washington le Moscow chuan military levela Inbiakna chu an hong thar le ta US le Russia in lai chin na pangai taka siam that le ani thaina tura kongthren khata malakna mhasa ni na khriata US European Command Commander General Alexas Grinkewicz chuan Russian sipaitane na hetianga kanin biak po thaina hi Khawvela remna le muanna ngejok le Bowruak monom jok thlentir na turata na thilpoi mo takani hatia mase Japan media Kyono News chuan hei hi thilrin omlo tak ania Indo puilai khan chenara phlak tak athlenga chu chen na chuan tun thleng hian ngong ala nei ani ti Japan hi ahrechiang bertu te ania US European Command Commander in thuchua asiam hi US in soifianale mai phina mai ni in ahriata anina diktaka chuan Khawvel hi din hunder thong taka hei hian ada dona
Khawvel ram sang te ral thuam lama in tlan siak na le nuclear warhead tam tak an siam bel na tur kong chu hon ani dona chu tiang thil chu ha thleng ani chuan US in tuna Iran avau khana jongjong hian om zia anei don lawa Iran nuclear facility te hi ti top le ti chiat vekama poni sela chu tiang a thil ti chu China laka ram him lo tak tak te tan hian him na thlen tu ani chuang don lawa chu wang chuan ram tin ten nuclear ral thuam kan ngai tu angai don ani hanti kan Khawvel in lum le dan hi haboi nuai maya hriat thia mahar hle boka apoi mobera chuan US President Donald Trump hian heng thil jongjong hian enge tumti hi ani ole khati jong kha tuntrumata report kan buat sai thai te nile phot sela lowin en kol traula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia